Arratsaldeon eta ongi etorri. Hildako zenideak gogoan ditu gaur eliza osoak. Bada, San Agustinen otoiz bat gaur gogoan duguna. Hauna, ez dizut aurpegiratzen zenide hau kendu izana. Baizik eta eskarak ematen dizkizut eman zenidalako. Gu ere eskerronez, gu ere erromez garela gogoratuz, eta hildagoen aldeko otoitzak egiten digula jabetuz, Eukaristia ospatzera gatoz. Toda la iglesia recuerda hoy a los familiares de los fallecidos. Hay una oración de San Agustín que hoy recordamos. Señor, no te recrimino la muerte de este familiar, sino que te agradezco por habérmelo dado. Nosotros también estamos agradecidos porque recordamos que también somos peregrinos. Y teniendo en cuenta que la oración por los muertos nos hace bien, venimos a celebrar la Eucaristía. Bestalde, bizitza luzea bizi izan duen fededunak, badaki bere helmugara iritsi dela. Sinistu duen jainkoaren bihotzera hain zuzen. Maitasunaren ibilbidea izan da eta oparia jasotzeko zein dago. Hau da, gure zenide Madalena Etxanizen gaur gertatu zaiona. Fedez eta itxaropenez, hasiera eman dezagun Eukaristioneri abestuaz, beti-betiko zoriona. Zutik, mesedez. Beti-betiko zoriona, gure hileri eman jauna. Betiko argi zabalea, zure argiak argi ditza. Beti-betiko zoriona, gure hileri eman jauna. Betiko argi zabalea, zure argiak argi ditza. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Angoiko gure aitaren eta Jesu Kristo gure jaunaren, grazia eta bakea zuekin. Edenkatua, Angoikoa, Jesu Kristo, gure jaunaren aita. Arratsaldeon eta ongi etorri. Hasieratik bestuaz eskatu diogu jaunari gure hileri emaiezu betiko zoriona. Oroimenaren egun hontan, gure aurretik izan diren maite genitun opa diegu edean hoberena, jainko bizitza, zoriona. Gaur oroimen hortan, Madalena Etxaniz agurtzen dugu, agurra baten diogu
Hartzen dugu beti Pasko zuzia. Jesu Kristo gure jaunaren, piztueraren, oroigarri, berpiztuaren, oroigarri gure erdian, horrek argitzen gaitu egun hontan. Jesus munduko argia, Jesus zinezko egia, Jesus betiko bizia. Aurrera ba, prestatzen gera, haunari gure huts egiten da gure pekatuen barkamena eskatuz. Erruki jauna, Erruki jauna, Kristo erruki, Kristo erruki, erruki jauna, erruki jauna. erruki dakigula jainko guztiz ona. Eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, Amen. egin dezagun oto. Entzun jauna bihotzonez gure eskariak. Eta sendotu ginen artetik piztua den zure semea gandugun fedea. Hildako gure senideak piztuko diren itxaropena ere, gugan sendoagoa izan dadin. Escucha, Señor, nuestra oración. Fortalece en nosotros la fe en la resurrección de tu Hijo. De manera que también creamos que nuestros hermanos difuntos compartirán la gloria de la resurrección. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainkota errege bizi baida, gizaldi eta gizaldietan, Amen. Joben liburutik. Jobek honela esan zuen. Ai, idatziak balira nere hitzak. Ai, liburu batean jarriak baleude, burdinezko estenez berunean, eta betirako ezarriak harrian. Nik badakit nere salbatzailea bizi dela, eta azkenean zutituko dela lurraren gainean. Nere larrua galdu ondoren, haragiri gabe ikusiko dut jainkoa. Neronek ikusiko dut, eta ez beste. Jaunak esana. Zuti prestatzen gara Evangelio Santo entzuteko. Aleluia bezpaz. Aleluia, aleluia,
Auna zuekin eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aintzat zuri jauna. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Auna que sana, Eskerrak zuri jauna. eta gaur ere natorion esaten genduna, ezta hildako guztien oroipena ospatzen dugun egunean, Madalena Etxaniz, Txakolin, gure senideari ematen diogu azken agurra. Bizitza luze bat egin dorenean. Ezkongabea, jakin izan du bizitzen familiari lagunduz. Osasun honekoa izan da. Azken urtetan, familiaren babesean bizi izan da. Osasun honekoa eta urte onak ere igaro ditu. Gaur agurtzen dugu, egun berezian, oroimenaren egunean, izan ere, gaur maitasunez oroitzen ditugu gure familietako hilak. Hil ziren, bai. Baina ez ditugu ahaztu, ezin ditugu ahaztu. Alderantziz, maitasunez eta eskerronez oroitzen ditugu. Gure senideak hiltzen direnean, askotan esaten dugu, hiletetan, eta ospakizunaren unea, momentua, dala oroimenaren eta esker onaren eguna. Esaten dugu hiltzen direnean, oroimena eta esker onaren esker on gertatzen zaizkigula. Askotan esaten dugu, eskerrik asko, ez zaitugu inoiz ahaztuko. Hori da, maite izan ditugunak ezin ahaztu. Alde batetik oroimena izakiontzat beharrezkoa da, dudarik gabe, oroimenik gabe, oinarririk gabe bezala biziko ginake, aidean gertatuko ginitzake gizakia, oroimena ez baldin badu. Baina, atzo esaten izuen, Santo Agustin egunea santa, esaten nuen, zer da oroimena itxaropenik gabe? Iragana
zer da geroa ez bada? Zer gera gu? Gu garena eta gure aurretik izan direnak galtzen bada. Hauxe guk fedearen indarrez iraganari, oroimenari, itxaropena lotzen diogu. Oroimena eta itxaropena lotzen ditugu. Fedearen ospakizuna, fededun batentzat, federen ospakizuna da bere bizitzaren erdian argia eta gatza zentzua sartzea. Federen ospakizuna izan ere horixe da. Gatza eta argia. Eukaristia bereziki. Eukaristia ospatzen dugu, Jesus hil, oroimena da. Oroigarria, Jesus hil eta piztu zela. Beraz, Eukaristia da, oroimena eta itxaropena. Biek. Horregatik gure hildakoak ere Eukaristi barruan oroitzea nahi izaten dugu. Eukaristian oroitzen ditugu, izan ere gure oroimena ere azken batean motza da. Ezta. Horregatik Eukaristi barruan jaunari esaten digu gogoan izan jauna, gure aurretik hil direla. Gogoan, guk ahaztutzen baditugu ere, zuk ez ahaztu. Jainkoak bere maitasunez, izan ere, erreskatatzen du beraien memoria gu eriotzatik salbatuz. Horrela entzun dugu Evangelian. Hau da, ni bidali nauenaren naia. Eman didanetik ez dezadala ezer galdu. Gure geroa, jainkoa da. Estamos celebrando hoy el Día de los Fieles Difuntos, de aquellos que nos precedieron en la vida, muchos, claro, recordamos a los de casa en este día, dedicado al recuerdo cariñoso de los que nos precedieron. Y en este día celebramos también este funeral de Magdalena Cháñez. El Día de los Difuntos, un día para la memoria, pero una memoria no vacía, sino enriquecida con la esperanza. ¿Qué sería la memoria y el recuerdo sin la fuerza de la esperanza? La esperanza lo recrea todo, da vida a todo. No queremos, este es el primer sentimiento que tenemos cuando se nos muere alguien, no queremos que se pierda. Y eso es exactamente lo que en el Evangelio hemos escuchado hoy. Esta es la voluntad de mi Padre, que no se pierda nadie. Por eso esta celebración, la celebración de la Eucaristía, es esa unión de la memoria y la esperanza. También hoy, en este día que despedimos a Magdalena y en el que recordamos pues a tantos seres queridos, empezando con nuestros padres, nuestros hermanos, en fin, hijos tan queridos, y por otra parte, pues tantos y tantos, la historia, al cabo, la historia en nuestra memoria es también lugar de muerte, pero en la fe creemos también que es lugar de vida. Puestos de pie, vamos a hacer oración. Kristok bere eriotza zuntzitu eta bere pistoeraz mundu guztiari bizia eman zionak, eman diezaiela argia eta betiko zoriona gure anai arreba hildakoi. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Gure arreba Madalenaren alde. Bere bizitza luzearen ondoren, aitaren etxean pozik sartu dedin.
Eskadi ezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Por nuestros familiares y amigos difuntos, y por todos los que han fallecido, para que Dios les reciba en su reino de luz y de vida. Eskadi ezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Que Cristo, que nos ha reunido alrededor de su mesa, nos reúna después con todos nuestros hermanos difuntos en la santa mesa de su reino, para que veamos y alabemos al Señor por los siglos de los siglos. Eskadi ezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Hala eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amén. Begira, jauna, begionez gure eskaintza honi, hildako fededun guztiak zeruko aintzan onar ditzazun. Bere maitasun misterioan bat egiten gaituen zure semearekin. Recibe, Señor, esta ofrenda que te presentamos, en la esperanza de que nuestros hermanos y hermanas difuntos
participen también de tu reino y de tu vida en el misterio de amor manifestado en Jesucristo. Errege bizi baida, gizaldi eta gizaldietan, Amen. Nik mesedez. hauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Ora bihotza, Aunagan dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen. Bidezko eta salbagarri. Nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Hauna, aita guzti santu, Jesukristo gure jaunaren bitartez. En Jesucristo, tu Hijo, brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de tus fieles, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión en el cielo. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei ebantzien esanez. Hartzazue eta jan guztiok kontatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan
guztiok ontatik. Hau nere odolaren kaliza data. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat. Pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek hartzea, zure heriotza dugu aitortzen. Zu jauna etorria Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbaberaren kaliza eskaintzen dizkitzu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Eukaristia hau ospatzen ari geranok. Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuaz, sendotuak izan gaitezela fedean, itxaropenean eta elkar maitasunean. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Fernando, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Gogoan izan, jauna, gaur mundu honetatik zuregana eraman duzun Madalena zure zerbitzaria, heriotzean zure semearekin bat egin den hau, istueran ere berarekin bat izan dadila. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batera, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta, bere erakutsiari jarraitu, hildur gabe kanta dezagun. Gure aita, zeruetan zelana, santu izan behi, zure izena. Etor bedi, zure erreinua, egin bedi zure naia,
líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por ti, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesucristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea usten dizu, nire bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari, munduan degun beharrari, eta ez zure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala eman munduari bakea. Eta Elizari batasuna, errege bizi baizera, izalditan izaldietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. eman diezaiogun pakea elkarri, démonos fraternalmente la paz. Y este es Cristo Jesús, el que quita el pecado del mundo y en que, creyendo, hemos encontrado vida eterna. Dichosos los llamados a participar en esta Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
que